Godine 1455 grad koji je nekada hranio Srbiju srebrom pao je, ali njegova priča nije počela na zidinama. Na jednom brdu daleko od velikih prestonica danas stoje samo zidine, kamen i tišina. Ali pre više od 6 vekova ovde je postojao grad čije je srebro hranilo srednjovekovnu Srbiju. Grad u kome su rudari silazili duboko pod zemlju, trgovci merili bogatstvo na tezgama, a vladari znali da se u njegovim žilama krije moć cijele države. Zvao se Novo Brdo. Nekada je bio jedan od najvažnijih rudarskih i trgovačkih centara srpskih zemalja. Danas ga se retko ko seti. A upravo zato priča o Novom Brdu nije samo priča o jednom gradu. To je priča o bogatstvu, radu, usponu, pohlepi, opsadi. I o tome kako čak i najmoćnija mesta mogu da utihnu i nestanu. Snaga Novog Brda nije počivala samo na zidinama. Njegova prava moć nalazila se ispod zemlje. U okolnim brdima nalazila su se bogata rudna nalazišta. A upravo je srebro bilo ono što je Novom Brdu donelo slavu, novac i značaj. Dok su drugi gradovi rasli uz reke, luke ili velike drumove, Novo Brdo je raslo iz zemlje. Svaki komad rude koji je iznet iz rudnika značio je više novca, više trgovine i više uticaja. Ali iza tog bogatstva nije stajala magija. Stajao je težak ljudski rad. U uskim mračnim hodnicima među vlagom, prašinom i kamenom, rudari su provodili dane kopajući bogatstvo koje sami retko kada zaista osjete. I baš tu leži prva velika istina Novog Brda. Grad srebra nije izgradio sjaj dvora, izgradile su ga ruke ljudi pod zemljom. Ali Novo Brdo nije bilo samo rudnik. Iznad okana i tunela rastao je grad. Grad kuća, radionica, trgova, skladišta, zanatlija i ljudi koji su dolazili iz različitih krajeva. Ovdje se nije samo kopalo, ovdje se merilo, prodavalo, pregovaralo i zarađivalo. Ruda je izlažena na pijacima. Srebro je menjalo ruke, a trgovinu je povezivala Novo Brdo sa širim svijetom. Posebno su važnu ulogu imali trgovci iz Dubrovnika, koji su u srpskim rudarskim centrima vidjeli izvor ogromne zarade. Tako je Novo Brdo postalo mnogo više od lokalnog grada. Postalo je tačka susreta, mesto gdje se susreću rudar i trgovac, težak rad i veliki novac, planinsko brdo i širi balkanski svijet. Možda baš u tome i jeste njegova posebnost, jer dok zamišljamo srednjovekovne gradove, često mislimo na dvorove, crkve i vitezove. A ovdje srce grada nije kucalo u salama plemstva. Ovdje je kucalo u rudnik, na pijaci i među ljudima koji su živjeli od srebra. Kada jedno mesto donosi toliko bogatstva, onda ono više nije samo grad, postaje pitanje države. Novo Brdo je zato imalo i poseban značaj za srpske vladare. Rudarstvo nije moglo da funkcioniše bez pravila, reda i kontrole. Upravo zato se za Novo Brdo vezuje rudarski pravni okvir iz vremena despota Stefana Lazarevića. To nam govori da ovdje nije postojao haotičan svijet u kome svako radi šta hoće. Naprotiv, postojao je sistem. Gdje postoji srebro, postoji novac. Novo Brdo nije bilo važno samo zato što je iz njega izlazila ruda, već i zato što je predstavljao temelj finansijske snage države. Srebro je hranilo trgovinu, trgovinu je jačala vlast, a vlast je znala da bez ovakvih mesta nema ni stabilnosti, ni vojske, ni političkog uticaja. Zato Novo Brdo nije bilo obično naselje na brdu. Bilo je jedan od stubova srednjovekovne srpske moći. Ali istorija nas uči jednoj surovoj stvari. Sve što je bogato, važno i strateški korisno, prije ili kasnije postaje meta. Novo Brdo nije moglo da sakrije svoje bogatstvo. Srebro koje je donosilo snagu Srbiji, istovremeno je činilo grad poželjnim i ranjivim. U veku velikih potresa na Balkanu, kada se Osmansko carstvo širilo i gutalo teritorije jednu po jednu, takva mesta više nisu mogla da ostanu po strani. Grad koji je nekada bio simbol rada i bogatstva, postojao je sve više simbol onoga što mora biti osvojeno.
I tu se priča menja. Od priče o usponu prelazimo u priču o pritisku, od trgovine ka strahu, od svakodnevnog života ka pitanju opstanka. Jer zidine nisu podignute samo da krase grad. One postoje zato što je neko znao da će doći dan kada će ih neko napasti. Taj dan je na kraju došao. Godine 1455. Novo Brdo je palo pod osmansku vlast. Za grad koji je toliko dugo bio simbol bogatstva i značaja, to nije bio samo vojni poraz. To je bio prelomni trenutak. Pad Novog Brda nije značio da će se sve urušiti u jednom danu, ali je značio da grad više nikada neće imati onu istu ulogu, onu istu snagu i onaj isti položaj koji je nekada imao. I upravo u tome je istorijska težina ovog mesta. Nisu svi gradovi nestali u vatri. Neki su nestali sporije, tako što su najprije izgubili moć, zatim značaj, pa ljude, pa glas. I na kraju, mesto upamćeno. Novo Brdo je jedan od tih gradova. Danas, kada pogledamo njegove ruševine, teško je zamisliti da je ovdje nekada pulsirao život. Teško je zamisliti buku pijace, zveket alata, konje na blatnjavim ulicama, rudare koji izlaze iz okana, trgovce koji broje dobit i grad koji veruje da će trajati. A ipak sve je to bilo ovdje. I možda je baš zato Novo Brdo toliko snažna priča, jer nas podsjeća koliko istorija ume da bude surova. Mesta koja su nekada izgledala neuništivo danas mogu biti samo kamen na vetru. Ali nas isto tako podsjeća i na nešto drugo. Srbija nije građena samo u bitkama i na dvorovima. Građena je i u rudnicima, na pijacama, u znoju radnika, gradovima koje danas gotovo i ne pominju. Novo Brdo je zato više od ruševina. Ono je dokaz da je na ovom prostoru postojala snaga, organizacija, bogatstvo i život mnogo veći nego što danas zamišljamo. Zato sljedeći put kada čujete ime Novo Brdo, nemojte misliti samo na zidinu. Sjetite se grada koji je iz zemlje izvlačio srebro, a iz tog srebra gradio moć. Sjetite se mesta koje je nekad bilo među najvažnijim tačkama srednjovekovne Srbije. I sjetite se koliko lako i veliki gradovi mogu da padnu u zaborav, ako nema ko da ih se seća. Šta vas kod Novog Brda više fascinira? Bogatstvo koje je iznosilo iz zemlje ili činjenica da je tako važan grad danas gotovo zaboravljen?